assalamu alaikum haray mi hiwriki on fop lalandi stay ɗo jam allah taw haray ɗo jam on nani ɗo cour suprême ko ɓe yalti kon ɓe wi'i kamɓe ɓe validi constitution donc cela veut dire mamadi hande kadi o wonay candidat membre ɓe cnrd ɓe kala faalaɗo présentade candidat hande kadi wonna koɓe foduno kon ɓe woni hunnude joni noon puisque noon jamala guine on no sikkude ha joni e muɗum ko tournugol pese maɗum ko sonkugol maɗum ko waɗugol samakalaji internet ton woni golle mabɓe joɗoɗe ɗon daron mamadi dumbuya o huway ɗo piiji ɗi allahu lamno yiiɗa yarlaki o huway ɗo guinen piiji o waɗay ɗo guinen ko wallahi miɗe suweti kadi kala mantinna jokkuɗo mamadi kala mantin jokkuɗo cnrd fi yo mamadi luttu ko laamu mi torikema allah okkuɓe ko ɓe hirno par ce que en fop meɗen en gandi mamadi dumbuya hande laaɓani en ɗe balle arayɗe ɗo o yalta o wona o woola o annonce candidature makko on sen darake dariti ɗen o sahay ɗo nini mo wuli o yi kuupi makko ɗi no wayri o yi yeeso makko ngo no wayri nini o susta yaltude woola mais sen darake dariti ɗen par ce que ɓe hoolike popularité maɓɓe ko kamɓe on ɓe yadata élection na kamɓe yewtege wona kamɓe rpg wona kamɓe ufr ko kamɓe on ɓe yahata par ce que ɗiɗo fop no hawtodirino jonidiri juuɗe ɓe yahdata e ɓeɗo si tawi en haalino depuis 31 décembre e reconnaissataɓe notre combat c'est pour le retour à l'ordre constitutionnel pas autre chose ko ɗum noon woni combat men mais mbiɗa yiɗi yimɓe gono yaltude manigance ɗo wowla inna kamɓe en fait mamadi mo wawi wonde ha ko faala o par ce que ɓe mari programme ji simandu 2040 min mi ala haaju e wowlayɓe ɗin noon mbiɗa andi onon fof ko on calli onon fof ko on o woliriro ko fi toɓɓe heɓugol toɓɓe fi renugol ko heɓoton kon fi renugol ko heɓoton kon renugol poste woye moɗon koy min na ɗum no min mi calcule hande wona ɗum no mi remarque min komi remarque koye jama on fop immo jonidira juuɗe mum fino dégagera ɗi bandeji ɗo on nani ɓe wi ɓe fixi élection ji le 28 décembre 2025 ɗo élection présidentielle donc iɗon andi déjà ko on élection no duwano sakkitade mais ɓe niwo ko élection présidentielle ko kamɓe on ɓe yaɗata leydi men ni ƴettama en otage mi yeetike noon no hamironki min ni immoɗen o sahay ɗo immoɗen mi yaltono mi waɗi vidéo avant que sayon hewtore mi signalé o sali ɗon patte jooɗi ɗon ombuɗon hundukoji moɗon ni e wowlugol piiwoy ko andan hoore mum ala échange e yawgo waɗa élection de miss ya waɗugol ama tiktok nummino a waɗa piiji ɗo ɗe allah yiɗa yarraki ko ɗum tu woni kaga réseaux sociaux sa nani goɗɗo ɗo ko ɓe arata ka privé ma ko ɓe wiya non min meɗe weltanima ni e ni ara il ne faut rien fus ɓe ala wadde fus ara ayi an wonɗo wadde on lit woɓɓe mabɓe hara nara tun dénigrama donc ko minata jama jonnidiren juuɗe men e o say ɗo mamadi dumba to tar goɗɗo renversa mo coup d'état waɗay miɗe toɗi kadi allah yo coup d'état waɗu ɗo e décembre par ce que si coup d'état waɗi leydi ndin ndi hettete dow jamoƴƴere leydi me mamadi ko wari konko laamu ɗo nafi guine lorli guine fiyonu mini nafi guine par ce que o senidiriɗo yimɓe bomɓe ko tawata yimɓe wonduɓe ñaw mari ñaw on ɗo ha hande o say ɗo si ɓe yaltini mo awa hooloɗe hoɗɗo ɓe yimɓe moƴƴuɓe ɓen sikkanoɓe ɓen ɓeɗo ɓe gaynay ɓenno en fop meɗen en gandi gaynayɓe ɓen hande kadi ɓe fop ɓe woni ka wonno hande kala iwtirɗo ɓawa présidentiel dalen si présidentiel dallami haysko tato ɓe développa leydi ndi ɓe wawi joguitade leydi ndin ɓe waɗa leydi ndin normal ɓe waɗa leydi ndi leydi nunɗudi leydi ko gonga wowlete leydi ko tawata sa bonna a hara yahula kono si en jokkiɗo cnrd e mamadi aray ko enen gandi min noon meɗe andi mi reconnaissa mamadi mi reconnaissata kamɓe ɓe fop maɓɓe na ɓe légal na ɓe légitime koɓe président de la transition il n'est ni légal ni légitime wona président de la république ono wonɓe ɓe noddire ɗo mamadi président retene moƴƴamoƴo ko hakkilleji mum ko intérêt makko ko tawata si tawi na mbuɗi yalta fi programme ji de marche mbuɗi yaltata mais en tant que pro mbuuɗi kala ko mbuuɗi ɗi landi ɓe yalta ɓe hikkina mbuuɗi ɗi yeeso fi on yaw par ce que kon suyneteɓe ñande noon ko faala kon waɗi onde ñande mo o yiwe si tawi 1 franc o yaltinaɓe joni noon jooɗoɗe ɗo sutenugol dakkali sifa ɓeɗo ɓeɓe on no hiiɗi ɗo ɓe na yeeso hikkinirtaɓe wona ɓaw wona nano na ñaamo hikkinirtaɓe